Bibi dem na tu de see ade. Ni need me ya. Membre. Menya mi bibia natural. Sorry ko. This advert is FDA approved. Abba, I need you some new. Odi4 bakopa awurade ayi na ma ya wiemre mu ni odi4 Samson kwaku yeboa dodo na friend no awiemfo ba papa yempaibo wo kuada na waye sunsumunwuma nso efiada na ne kwasi da nso so no wode asori checheche apisu amaye kona kohwe odi4 Samson kwaku yeboa nsenkyere ne dia wo ye japekrum empokyere ben ne da wo so konsom ben no bonsam dia to wo so yenyina ebebie ama hoto aba de wo pa aware de wo pa kwantuo entutu mirika enkopiem ewo drobu japekrum papa san ehwe ne a woni bie enyanka papa hwe won nyina gye mmofrei ehwe won kosise wo befiri ne nanse akọ de dadwina ye ne sokodanna na wachi wiase afa na nyina ahotoma wontutu mirika me enkopiem ewo drobu japekrum fre odifo ewo 0243356583 odi4 Samson kwaku yeboa osi awiemfo ba Yo, man, this is the nation's uncle, Offer Bishop Lumba. We are sitting in our family. A Koowaa Show na Ocean wo KUMAWOOD TV so no. O man no kura sa wom. To me bon me kwabini si anu mo mo fa mani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Show so, e wo KUMAWOOD TV. Ni nka no kura nkyere nipa. O man panyini yamfo nso aka no kura kyere no. Sa na minister yamfo nso hia no kura. Na nanom ahemfo apolisiefo asojafo obi bia wo fa kura me yebone me hia no kura bo me ne yanka no kura wo man mu e wo KUMAWOOD TV dai wo je won sei dan ya sama totawia wonka bi ma na tunya nkomago a menka bi ma no fi so mu nyina ya Abraham ma na mpesa me ka kire Ghana se ye wo abrofo kanama bi a wonim nyansa chen panni bi a ma no position aya me ka ya na nipa nte ase ba me mo mfato bi se enne ukokodru airport a e broni krama ya tetene se wonyina ho no hunu nipa kokehye ho a wonche no abra ye de nipa kodina wa yetu omo ka omutimi hunu nipa ontimi ditete se kokehye no ho nanso broni krama atimi ditete me ye che no di se wo hwe ya broni krama bi so wo mfaso che panyini bi aponte ne Ghana na kurowe sese ya na mo se mo be ye ne dia awie ye ne ye nyina ye be hunu awie ye awusia make sure so be he Koowaa Show e wo KUMAWOOD TV anopa no nsia ekosi anopa no woche na ebe jejede nsama ekoso e wo social media no na abobo ano ene betu bi apeto so ama won so wate mo host Diane awusia for ede kwada me bosume ne de to so eduasa ba on the last day in the month of May 2023 at Nase our KUMAWOOD TV studio side Koowaa Show and Ebrel if you sabre ya ekosi se no woche ebebo ene yentina nsama ba e wo wiase afa na nyina ya bobo ano ene betu bi apeto so ama wo so hu de eko ene de ebe nyina Yes, nothing. Say that no. Yes, that be my boy for brebiano. One of ejebre, edibonum sika, esoya sne, Emma yedi Koowaa Show ebrel. As them KUMAWOOD nana eboa or japekrum. Papa say odi shebi anaju mu kano we normal basa emobrowa enyanka kranfo mu nyina mo se no enti papa say momra na mo ba obeye mo adom enkanka ene abusuafo a wono mo adwene mu eka wo mo papa say momra japekrom mo ba ordinary ebeka mo amayaresa etimi ayomodia anokoye number da screen no so fa na wona na twetwe nkomo emo biara esefata say wo so de domo no ode bedom ama wo so krai ni etimi age anokoye waso ena yedi Koowaa Show ebrel Yemfa sedebium Emma sankofa natural spices for open spicy papa dia ye waduane no wadidi no watede no apomuden no etimi stage na brand amawa spices ba ko pe eno ane sankofa natural spices flavors no edoso ye wo spaghetti ye wo beef ye wo chicken ye wo stew ye wo soup so delicious enti ukodwaso a mesrawada bisa sankofa natural spices ne ma obi na so ko yusa ho na bebo winsem e dia ma spicy amantem nenso osnedi kanfo kama peppers no beti wom enti won so try na won so no fa bi ye waduane na wani ebetimi age anopai edmako bi no we na asuyemu
America Comedy bro. You're live on Facebook, KUMAWOOD TV GH. You're live on YouTube, KUMAWOOD TV. Sam Darkus Initiative, Sam Darkus TV. So you're live and see, I subscribe to your channel, you know. Na like page, you know, na comment, na share, na afufron so nyebi share. And okay, baby bia will be we should media, you know. You better was sick, so what chain? Though you're far behind time, then so no. What's in your chain? Yeah, and I will say it. Say baby mo bia mi so azon ma mama no mbisa ba hye me de mi de kan mo ba hono kwale adon abuja ngwala ama benyina ama papa so azo ama axim brofo e wulati buruku so no gbanyi ma mo mbisa ba hye kpakpale nyame ira beke mo bia be fe TV ne beto KUMAWOOD anaka home television na beniaye mi ko fu fat fo no so mi cheche won na me de hwana ase ma mi Cecilia wo kwesimi team anti si o tendene anope mi chu bia wo Kenita Friday. You better when you say that at the time, washing hand, Yakupon, one son, the bass and Memodia, or to Cocoso Nana, and open me true beer pre-say, Edamasi, Bepai for, Boaster for, Kumasi to dear, any letter say you can't, and can't, yet the moon say, Sadi Chibiano, Moshe Home TV, and I say KUMAWOOD television, Koowaa Show, Yamishama Papa, I have our comments, Nebra, Yabekani, and I, Eddie Amamo, Ewo, Jumedi, so, Midi, Eddie Diane Eduhene. And so I remember Bishop of Lumba Akwabano. The motivation with them one pay a very simple 31st of May 2023. Wow, self-love is very important. Siyansa wankasa obedo. Obi oha osipo we dey donama. Madam we dey donama. Ni just say we dey me boy we dey donama. Me girl we dey donama. Me we dey donama is good to love. Odo ye Odo boy eye sebi. Wodo eye ukuna eye wadamfo wodo na eye nanso eye dika don wansa if you say enipa do entimi entna hoda we talk so do pa nanso yade bi kire no baby odo no be dwane akokra no hu yes baby odo no be dwane akono hu e kwa no wada ne tamfo na mom se wodo ho a oya de bia en how be bree sebi eson sebi enyado sebi tafracho ojawa oho because odo ho nti we adwumade ne odo ho nti sebi eson sebi enyado hwo huye odo ho nti no wonya basa odo ho nti sisi huye na ho aye ho basa eno afra bia misha no ko se ana brede ana waye no ho sa ana de bia na oyisi first no nti sa wo they are looking at all these things to know ade bibi hanana bibi how but love yourself. And always make sure say sebi son sebi nyado you look your best because the wa want to know or show what it is why then baby how yes sikani wo nelso misro love yourself and look your best and one and pay dija so when to me and don one now so do be there and now your home I'm telling you what I say Choutima nipa we wiase to bibia we wiase bia ma nipa bia yenade na hwade nipa ye nipa odon be dwane enti dom ho ansa wado afofo erade nka ho me ka say no bi o ba dwene ho mienu what I say wunya sike nka ade hwo ho a we hwe sabi o ma me bia we dis ka akwohwe boy we dis ka akwohwe girl we dis ka akwohwe why bibia ma no enso nani so asembe na baaye ni ref video waye nyina wonse wato atwene ba se nka odi mi utimi do ho e na odi sika ne bi adwuma bi ma ho first e na kan kitinkiti bi odi ma na ka sabre oso na obi no wadwuma ho sabre oso no be sika na da bank sabre nka bi oda show ma bi tu ma me na wani age what I say that's what I'm talking about erade nka ho na Bishop Akwaba good anope so yaba erade ayade great odi nanso ache Ishani ani di nka ne di nse ni oyema ye da no so ye ni dodo great na ye fe di ye da na sesa akwan no so la ko kusi anope wo ma amonone o hwe ye urade nyankopon onhira no na onhira mini akojo ba afo nso MC atopan so ba bia wo bi obode nyankopon onhira enya wo chefa afin so onhira fra Mavis ni me wo fa se akua e wo America fa ha emfa mame eno ama wusu frame o si we sister did bia some things na me de chen me me di na so ya o si bebe no na me wonja na onye ne kese bebe wo bia
Minister da ko ya dom so for chief do mo fidi ato ha Awurade Nyankopon nhyira omo we nhyira dum bishop Rich Kondosman ne ba kwamna afi senior contractor ko fido ne Mr. Yeboa do mo bi obade Nyankopon nhyira omo na onye omo kese yefuna wo yen dan yebane ya mo ndi na ya yebo ya yefo de locate we ya wo bi obade Nyankopon we nhyira na we nhyira mesi edu hinu so ami akoja de mpo aso ya wo dia no asipesi wo ba ti hene ni you can do over home. Hey, Kilenie. And my friend, I can't. And one for the down or TV power. Already, I'm going to and we share my senior brother, your one, so great. Sophie, my woman. Okay, Abima. Yes, it's out of a young couple. Now, when you're making it, if you be our gym run of press or share, all right, or Buddha. Hey, all right, I be. Wow. Won't I say, all right, say Abuancho. Okay. Abuancho, yeah, okay. Abuancho, Wapaba. So, Tammy, Abuancho, and one, Masama, Abuancho, and uncle, and some more. Straight away, you're very right. Yes, our darling nation's uncle, Wakasa, I'm watching you. My God, are you still ringing me? Let's start making headlines on today's Koowaa Show and say, Abro GH, or no Saba Bekasa, and I do okay now. So, say, Mama, sorry, no more tabri mano, Moody Sinana, my brown, Ubi Yadi, and say, Babona Basso, CB piano, so talented, you better walk one, what Timmy I amateur say, dear, Nyakupo, Edia man, what Timmy I ye no. You crum had daki, ye pet. One ya dear no, and no. And that say, ye be so power, yet you be so one, must say Yankupon Sebia, son Sebia yard. I'm what could draw a human crowd, Ubijay, the wee be a Ubijay, or Saturday, or someone who criticizing my ground, you know, number can one say, why you say, no say a enviness, or say I am one ya. It's a Seticaum. A Jinquenum, Tionque, and you could say Abro GH. Omo young Kola TV station. Media general, Omo plan say this is what we want to do. Ufi say come no for na Mama Brown. Say benefit you more. Come na so near dem. Adeba ko minimum we asene say eya won ya. Oba na won ne ti no. Ntimi nhwe no. No wo fa che ho. Wo we yakwadwofo. Umpese obeyi adwuma. And we down wo ko for bem obetimi aboa no. Wo say afido she minister dodo. Adeba be wi ase ana. Ana o so shata dodo, o shata tintin. And no Christian na efa ho me. Munyenja na so no value so okofoma yebehu okosuru a yebehu yesi tresi buache on mobla na wale yebegu ontimi wale wedding wawo wase awubi obetudi emetitiro na kwakọ hege na mosi onye ni papa kro eni ewo Ghana ha yebese wudi na mum se wotie wudi na mo se na onye yida na odi ewu minkobo kro no minkofo obi yire meni mbro bi ade meni konkonsa na me ye medjuma na me hu se edjuma ne mma misika bitwa me life bitwa water be hwe me mma awo ba me che me nye bi di mo me buanku na fo kochido nso nkoboa chairman de wo kan me ntie because odudu ani esenyo sota omo nyam Kola TV station media general omo plan say this is what we want to do. Ufi say come no ko for na Mama Brown say benefit you more. Come na so near dem ho. Adeba ko minimum we asene say eya won ya. Oba na won ne ti no. Ntimi nhwe no. No wo fa che ho. Wo we yakwadwofo. Umpese obeyi adwuma. And we down wo ko for bem obetimi aboa no. Wo say afido she minister dodo. Adeba be wi ase ana. Ana o so shata dodo, o shata tintin. And no Christian na efa ho me. Munyenja na so no value so okofoma yebehu okosuru a yebehu yesi tresi buache on mobla na wale yebegu ontimi wale wedding wawo wase awubi obetudi emetitiro na kwakọ hege na mosi onye ni papa kro eni ewo Ghana ha yebese wudi na mum se wotie wudi na mo se na onye yida na odi ewu minkobo kro no minkofo obi yire meni mbro bi ade meni konkonsa na me ye medjuma na me hu se edjuma ne mma misika bitwa me life bitwa water be hwe me mma awo ba me che me nye bi di mo me buanku na fo kochido nso nkoboa chairman de wo kan me ntie because odudu ani esenyo sota omo nyam Kola TV station media general omo plan say this is what we want to do. And yete ne kan no me gidi sa no pay
wakasa ofase da ewari nyanko pon hira bro amen na onya ne kese amen odi nkoma no pe na odi ajabi no na mampe okay anko so odi wie sa na obi ansa aka ne de okay ewari nyanko pon asem se odi na no edefe onipa no awiye no onya akatua okay eni mfaso bia okay emum yo ka onipa ni moja nya wo ye no ono na awiye no awadi hira no okay nti etumire bia ye kan ye be favor nipa na monetima ko na nimu abrabom di hye ne nkran so mu na nimu nipa so do mani sans yo so ntakrache na afi ya san gya no ne ono anso ye di create enemies ma na ho okay eno no gya ne wo okay fesibwache dia wo kan so bi so ntimi nware a eye fesibwache na ama akwanya mo kan sa akire no eno kre ye mehese ne wanya kunu ene owiskendi eno ne yegina so de adi nkomo no but na no ede no kan indi mango fo kwan mom keka ne omoka yetia na ababa wo pe brabo wasi abrabo kwan mu nyame apagya wo wo ba se wo de sisi be bi onye schedule no you don't care about any man nti de unya problem ane na da no friend na da no tia ne ka no wo ena obi e ka cho se se su ma we ni adwene we ni wadwene dia e ba dia ma so be ware o dia so na se di se na watimi aware ya bi ma no so wona adwene bi o de baaye go kasa tresi bo ate kan ye mi go kwa ye titi mi fie mi nware no okure ye ba go pe no matter the sika wo because e kire me se minya chance ketuwa bi ba se bufo ketuwa bi ba ro ba go tia am obi ni na akobo sa abra na te sa no ebe kire me se ebi onye ni sika adu me se me ko gina se be ma e control bi e obetimi di bufo apamo me edimi ntu sa na mo no patro ni ole nimba bi ofire ni ba bi a wo kro ni ayo ko fe do ne ntem tu no ko wa no sisu obi kan sa ni obi le chiri no eye na num kasa na e kan kire ye se yen kan kire ne se sa abrabo na wo bo no wanza wonya kunu wanza awari mu abrabo no odimi mobi ina so watimi boko na efa ono kuro ya ne nim ya waye ndia ama be ma na afa ne sa one ne ti aso bi aba me mehwe ni abedi ntu fefe bi oye enfa nka se be kan sa aka se ni bia manu me ho ana se bitafate man kan yi be kan kire ne se me wo fa ase aka kire sa aka sa no oja ne mfa mmiri bi no enu ntine ma ye mu bi kan kire ne se aware ye ho be dia ma na se bitafate so bi nso ko ware na wen ye 2 years so hun fefe ka enjele problem ma ajiri nti ono na wasi ye tunefo se wo be conservative tim wo mu ani wo kan kire ne hu mmiri bi na anya adwuma ma ni pe nya no enye nipa na ebe nya no mum na ye problem ono na agya nsem yi a o se nipa gina so nya no ambato ye tifie wunya na imu no obi obi bi di huru ye da wuja ona ebu ntini ye kase wi o ya ne ne utimi da ne na ebu no eno me ko kan ya o se do mani san o so ntakrache idimani ye san no se utimi ne go bi what draw di ni sa bi ne banzo ye di ho nkom o ja sem na se engineer ye twan trato ne so se o ye bi so pro ba bra won so ye wono na do mani san o so ntakrache ani won so da ya hata kete ne sem ko kan ni so pro ba ni mani se sam ene de ye o ja sem na se ndi etomre bi a wo mi enwe bi nipa na dru ba bi a wo gina emfa ni nkomo mboa no fose bi a favor bi beba fose bi na de pentema ko ne nchen a ye te interview bi a yaduma ye ni nti obema ye kwan da bi mi enwe ne sa emu mi enwe nipa ne se kire ne kan kire ne se anamu bi a watu no ebetimi di nti sa so bo ne bi abo so bi kan ne sa no ntan idini o ka woni pa anim wo jaye no eyesene ne odena no defe ndi tomle bia wona kan nkofo anim no ya mum ye hunu omo so mfa so kakra nya nye so mani bire no omo ye MV people eno domani san yo so kakra che aso obi ta obi enya tan obi atan obi nchiri obi ana chere ye tan obi so tipie so obo okoko du no wo fa ofie akwa ware na ye okuru nyefe na wo fa ka cho se nya wo ye de won ba ma no obi ja o se ye MV wo ye panyini aye bi pia mo ba bi ja na wo ko onimni ni aba bi oye bi ni kuru ja na wo ko ene wo hunu se wuye bi no so wan hwe ye wa wale ye begu ozo na masa me wo post wo start se me wo fa na libre me do mani se no se ntakrache uni tire suban na wo yi na di no o di asem na se du tro bubu sa be we ya mo ze be ko aba na wo fa de no kan na besi na ba ye mo ko aware ya nda bia okuru bo abaso ye be fi na okuru bo hye wani munyam e ka tro me se nyam mo ba yitie le minyam so se ni pa na fo na wa so yi e no na wo fa ko ka se wo de enje do be ba na kire se de ni bire wo e kire so town
ko be man bo nya boni bi an kan fa ho onu kre praise o be wa to ka ma wo de ma kire se o bo adwuma wo fie me no ka se wo si fie du ni ato so kire se o hia wo abusia nim na wo fa bi so be ba de ne o nya bayifu a na ne afero wo kopra ne sa ade koro edi komo ne wo ni die uko kana na ama de dia e perfect go bi ya adwuma wo ba bi ni akofa ne ko ba bi na mutumi de se nu nji obejai ebegu ebeye se bia anu de ebetuma akoka se wo libre no because ontu ana mu bi yete sa patrezi ye de na ngami hia se mo fa se abo de baba ba kurom because ababa eti kurom on wale unsu de ni bia wo unia ba no e be kire wo se nya wo ye ne life yi de ebe me na lusu ni ma bebiri wa setrem afutuo ni empesi etu ni pentia Jesus subenti no obi na yi na amfa no senya konje ni kunu wo mu a wode ne ho afalo wo bia anko betena pom a wo sika bo ye bibi ensi so ya ware do ware anaza wo to badi na afese ni pam na de ombeba akom de nkofo tizo ya bia ni tobo no unzo benya bia de ombe plan to ma bia baba beta wachi ni mo bebe ma hu se ni pegdaw so wo to ade ni tom na be kire wo se ni baba ba won jase ye beto na be kire se ni padom ya na se ni panome eno na ya ni ewe because obi sorry a e ne kra ya se onya ne takunu obetena na bia so ton wo bia ne ye restaurant na o ba abedi amaska ni bia be cross down wo tampo e dia kire no duwo so be bia emfa o na hu se se ne am ye ni pehi ni pa we ye uni aba ni pa we ni na wo industry ma o so se chi ni tunefu anche ze wo kan no nje ze ni otunefu ani bire no ye pese ye ka kire se sika won taman etimi tu the two so on na nko amana tibiem e de sa abo akomfam so ko fani free sirem be yen no no anye trap antiti ni yie e so nya tu free fie wa so oba na tibiem e de bi ko mo ya so den ma e di so pa abo ni yie na hunya na dia o se ni ntiti mo ya de na ni be ka fie wo kwa waba sa na sikatie ani ye bo mo fa asena man ye se o won tamanji wo tu obe ye mo bonji no anka wo ye se ya ka sika na be ko so atena no no wa fa adamfo ise me unya platform na be ka kire yanya ye kan sa kire me se enviness dom na ni san yo son takata na wo fa se abo on de me de ba no na onemi ani ni ye well let you share my ground ye ni mu because Tracy dey dey be share mu ni da na am but in this case no wo sha sani ankofo si e ba she my ground wo ko social media ne so a ye ka no ho nsem ye ka say ebi kura be try e no shiwi e no yewe e no yewe e no ene to nti say de entade titare ho e no hye no yeso yesi ama sisi abro abeka say it is because of enviness no do you also agree say enviness ana da me said ya ma beti yes no e bia na na man tias yes e bia abro tias yes e bia no ma bobla trem okay ubi ho ba wi ase operation ba ti wi ase wetima na ti wi ase ni ma che na ne tam so akọ obi so ba wi ase mo operation obi nyeska o de free wi ase ni ma ede akọ nti sanko fo we gina obi adwina o de na monko ne ihuna konkon safo se they are the promoters of our life great sana mi hunu omo nti mi ko ka kire mi se men kan che konkon se ne ni brem ya men ka bi nti a men kan se me fan se na dwuma kase yo so ye ne yi mi kire wi ase nti wasem nche da nyama sem na dwene se wo se me hu ne se udi mi ho adanse o di ase Joseph ko da afiase no ya konkonsanfo na ko kan ne ho asem ye hu se wotimi kire da yem because omo ko na Joseph se ya mo nkai me na Joseph nim se ne nkai mu no ebe ye so mo bre na duane o di asem na se ana mo bre ni sika se wo na wo da afiase di ya wo de didi ni mu ma anya sa omo ko ohina sundaye obi entimi nchiase nti omo ko di konkonsanfo ohina se ya ko bi Abuano, one day when the Fias only the Vian I was so that no one did. I'm going to change all over for you, and I'm power. Abuano, Jana, now the only means I no, when you do not from Sam will promote you. Yes, I did not move to the Binada and Abra. They told you, true, I can now try. You told you, now, Tom, and come once a month. Oh, Bonnie. Diana, is see. So when you begin to understand all these things, then who is only promoted? Yes. Only just yes, our fun is a enviness. Who say me? What you have to and I rather what purpose or the year almost. Is ever the purpose, and I master it at the num. And you know, the moves of master said, when I'm a clear near J. On the back of Tiago South Lumba Pass, you have been any soon in answer. We are going to plan entirely shed by the original coming. Now, many people have
edi mi hye omo me kire ne je me ton wo mo anu me di fufu ba bi ne asimi ni ba bi ana me ne wo no ho a se bi sika na ti se bi ko di mi no ma me na mu ni ta no se ti se ya na wo tie ne nti unia be di ya wo kan se e se me hu no kurant me ne ya aka ne ni bakuro mu kan sa mu na mo nya mo ma ko butire na so mu da ye o kan ye no so kan de yi dia no na me pe ti se metima ba mu ohun se ni o kan na nti sa am okay I'm done o ja se abo ma ohun mo do ni atofom so wo re se ni ye kan ti sa na you see so a part of life it media me hunu na me se de mu sa na na me hunu ti no won fa di pa ho pa ye ni ka sa na wo se hunu yi ase no anya wo hunu utu na kura ba wo je mfutuo so na sia ye fi ebe ma ona ntia kura ye tan ya manipa etine ini kwa so masa di we ni akon ade ndene wo ene kam se men rese ne kama eyemia ene kam se men ko ne se de yemia eyemia bia de kura ma me ko ne sa no wu kura ndina hu zo ye kama twem no se mi be kura sa de na nka mi de mi nu gina wa wo se ni we de awrade bo no eje ya bravo one tiasia de bia ba mo ma to pressure de ma o it is o mu de o mususu so mani na bre no a ipacho emma na ma top money ni se mususu so mani na bre na enyi na japade so mre mo se mususu ni sa e bi obetena ke makono emfa mu nko dabi evidence no sabi eleviate ena de watu kwa kwatiti to yi o di asem na se it is also want to give me na sa na abere na mi gofu ye bi tiame a I don't give a damn me dia me na mabrabo ni mu pem kwa se me kwa podu ba bi se me fanu na awade be so de tena wa na so kan e ya konta amoboaye ni etimi tumiri ka wa abrabo ni ekodu ba bi aye pesi ekodu o di asem na se obi okura na da ya ufiri ba bi awo no ni ba bi awo bi this will go do come eh say the when you do maybe aye aduma yes wanya o se dan wonu kwa meten nkan jo na so o go zo achira be do because you know some go di to about introduce wanya mo za fe do mo nyina do mo ni adifio enti e ka brabon ana ma no no de mo nyini e wa adunu ye o mo te sa ansem na se enye atiachi na ya na ye konto kwa ma patra o watra ho no ki ono wo bewura mu na wonim se wo beye no so achiane de de do se menim se wo yem dada ena menim se wo ka me ho asem dada ena de wom ni de nim nyina wo ka dada wo de ka actually promoters okay promoters gwe why you can India live on Facebook KUMAWOOD TV GH live on YouTube KUMAWOOD TV some dark initiative some dark TV so yeah live the second story they to us so e mama no pay and say council church no so our bekasa do kan na so na yes wukunu eda so e wa upper hand e wo so because just say the sefata say wo say wo ye no wo ye so wo ja wa dia wo say wo ye no do the needful so why nya dia stella no o upper hand e wo so ye video na emra because it's your office what you're saying and it's simple or say no nanka Ghana na oba be bone bra so wabo bia wo kuru no never be gina ho na be ni na yas nti oba so be right na yas wo Ghana shine be go down ye nyina ye ni but na yas tu kwan fi Ghana e ko abroche se boga bia be ware na shine be go up so he took a personal decision to agree to what Nayas is saying and came to marry Nayas. Fast forward on Nayas ko e no Nayas see papa ne see Nayas akwadwofo wa kan sa asem kire me ina Nayas nso see papa ne boa no ye adwuma gu Nayas butom na wo a wo ko abrochi a oni krata wo ska wo ko na ko ye adwuma wo butom na adwuma keep that one in your head but papa ne kase nyina ni frustration nyina ye bi se na se mo se ni audio ma ye no see audio no se ne say Nayas is still the wife and for that matter whatever Nayas is doing in Ghana Nayas is doing it and it's affecting him. What you gave us here? Enti Nayas ye papa na yiri o. Na baby a yiri wo bia no by law omo ye civil marriage. Em say we din komo no o ka say ye ni church marriage. Ye were 3 marriages, Mohammedan, customary and civil. Ye ni church marriage. Enti oni Nayas ko wura krata mu awade na eye krata awade. Aye ntimi gu no ofie. E say omo de nsa ko ye. This is why Nayas is behaving like Charlie freedom has come.
But it hasn't. No. Immediately you do civil marriage, you nullify the fiawa there is by law because the law under the Cap 127 said nobody can marry twice. And in a way, a narration be said, bro, I don't know what the two of you say. I can no. I don't think that guy can go for bigamy for 1 year. That he has bad lawyers. The first question is that send me register me register me my wadi. I will care me. What must say? Now my son ever worry for why shouldn't the system that I paid for realize that Lutrot is married already? We are sitting on some time bomb in this country. My do. And I'm calling baby more certificate. Upa corner court try soccer worry you. The system will never show say why worry that. But you paid for that service because what me worry will tear me. Ever worry will care me. It never shows that I can no. I don't think that guy can go for bigamy for 1 year. That he has bad lawyers. The first question is that send me register me register me my wadi. I will care me. What must say? Now my son ever worry for why shouldn't the system that I paid for realize that Lutrot is married already? We are sitting on some time bomb in this country. My do. And I'm calling baby more certificate. Upa corner court try soccer worry you. The system will never show say why worry that. But you paid for that service because what me worry will tear me. Ever worry will care me. It never shows that I can no. I don't think that guy can go for bigamy for 1 year. That he has bad lawyers. The first person Councillor Lutrot and Yetine can over. Yana and Simbi etutuma so kakra. Eso yo ba ne be mate. BBS usi wunti biem. Nti ade a wose ye hwe ne yeso ogu no. Mfiri woni nya wasum bi. Sir. As a celebrate approach, the consummate tenkonti ade. Yana ye bibie wo ho. Echina nkonyi obi obeboa wa brabo no. Afena na apese okutwam. Ubeti ya zebe manu so yare. Unia daje. Na pressure abeda wachi. Afena uso okutwam. Umuzi yeso obo abi afre be manu. Nkuma afonso mbi omutimi nyina munye saade no. Uze na twentwiri wachi. Nipa betime jiwa boro kwan biya so. Ana aye ne sebe manu mumu ha no. Uni nipa na aware mo nti asim. Ana mukuru ya sa aye nti ase se wo mpebiem. Nipa ne wo ho. Yada na se wo ba no manko. Mankwa twam no enyi wasum biya metena ukuru. Ufiri se ono na me ha no se mi waste ne time let my ni ameye ni ame nware se mi nya be ma me ne call out am de tete wosa nti wo na be wo ye be ma be pre wo nyina be hia so bi le bi ma ase wo ya aboro e ko ba ne sa da bia na wo ja bibi tu wachi abraba ye boni kon se da bia ni penya bibi kan fa ho exactly itom le bia se ye kan bibi afa ho won so try sa bia ye kan ye papa udi bem udi ewo ne ma wo mu ye duru na se da bia be kan se ma so odi fo e sa wo abusu ma ye hu nsi wagimi ati so ma me awudu na da bia basiri ko abonte go he oba na won na face body na siri na umoza ni munyam a wo se wo no ma me ntem no na ayera ye bodi atufo ye fo mone ani ye yisu wudi na bia ye wo de wan se me ma ne kora uji media minim ya wo de se no so de ye ntokwa pre ni minim ni pa wo se no da bia wo de ka mafie nkoma ye be dia fa ho ni na eye ne papa mu a aya so hunu ne ye na wonye if say na ni fi ye na ni munyam kwa so si ye no onye di mpada a start baby bebiri na ato aso sa enye fine obaba wo bosi say awurade am wo ni munyam sei ade biedi e da wachi ne e ba so ofoforo ba wo dini mienu e ba sa wona bebe nyina ba ye opportunity special life because omu nim say what the threat e also omu na e ba be shi ma be bibi dem fa bibi me kan abra bomba rada e ba ji bibi afru life ho onye badwemba ebusia panyin fa ne trance nkasa mani ngani ti anya wo ye no obusia ni mase enye fe apa ne ba fefefe ne nkrata asem ni ho oba fefefe national pusem ni ho se di osi do wo oba ye ti na mo be critics ade ne to ho je yo do ni ti na mo koye nkrata no odo ni ti na mo koye snap no ese sa do no wo se wani ni hu bi mu a e de ne si hu pa so be twa sa ne ma ni onya aso bi ama okra besre ni pa okra so bi a kan emu odru na hote chance okura wo hawo da wotu ozezi ye nche wo no se 50% kura o wo asomdie udi ma hoto idimi ko ba bia wo pe se mpo wuni bia ubenya na mfo no mu nyina ni papa ba ko pe bia wo ko ne nche obedi dia mu adigi ambato o man ne mra so mu e afi na ofra da mfo no za police fo mfa ho ko ne ko didi bra won se ensi
yadamfo ne nyene wo hu yie esu ye bize ketu abia okoye mobo no abrabo na ye bo no sa asem ma ya uma ye nya ye ntumi di kan ko ye asem ma ya hu ye nsi asem akonya nsi wo asem de asu wo ya chimbra na betena so wo ye sa wo obofo wo ye sa wo nyene wo ye sa wo mprane abrabo onkofo bebiri wo ma setena mu no o ma si asem pe akonya esi wo dada twen so mra betena se kura na bibi ngo so ye onkofo bi wo mkoto se e de asem pa akonya si wo butu akonya no mpa to me de ni dabi ya sante force asem mpe nipa na ye pe ne ho asem je besere uyo nipa dia na nkoto ho asem ma asem ne mepe ne nkofo kura nkan se asem ne ba ye wo no aka twen se obabi mu nsan kan je se mini wo nhia no awa ukoso okosra asem dia ese wuni tire onye bademba onya ese wo sra asem no mama asem mu merehwe no reject asem ne mani munye duru ekoba so na awe asem dia ndi oduru obebie asem ontu kwan da asem nkwa yie da asem ni di no no so awona da what was ni po baderehwe ni bi obekọ ne nchen ndi nkorehwe no na oduru abekọ akoto no emu mu no merehwe o netimi ka chense wa kwada o yare o mu mfao nduni ninia asem dia onko no baby na asum bi yes o ba fia o metome ate so ba wa kwa walepa na bisianfo etata no aha ndu frɛ no timi ka do mi ni wo me kwa yi oh sister e ba me frɛ o eno ma mu ye du edimi ma ofie wa wo nam ka tofze nti ya o meslam nti ya meslam no meji bum o ma baba be gu so abeke kan hare ni tirabo ndi na yas o mfa ketu abi fi mi nkwazi asema makana no ba yi mu wo fe be bo na brabo akora bia ho ofe nuru nso otima force man mu nyama tena na wale yim obi na ho ofe ni dibire nuru nso otima force man ni ku respect the man otima force ye ni fie ye ama ne menyina dan na ni be kama na hwe ahwo fe urade bia ma aye obnane oya mama je di se ye atenten gram fo ye mu bebira gimi no oya ma na ya mpa mpesa edipa de oso wa no mo adwin na aso awa ama wana mu ntu aye fe enso me ye hunu brane fo ye o mete se me yin se asem ye ka kire se bran fo ye agimi eya ya mpa ada na wose wi mu obi ka kire wa untime nyene nipa na enye ni yi ene waja na wofra buchiri ba because o tutu ye we nyina wa ye ye nka dana obesi ye nka benya ba ma bi so obedo no otu ala mo ese yo no na nka anye ni ya mpa na nki ehunu ese nipa hia ho oku na nko tutu ye yeso do akwa ba na wonam so ex boyfriend be shia na mu na musa e ma mu kura ye ha unzia ho nyanza na mu anakara ese obeka se ka kire na ya mane ye kese ne dawo ama ye so wo ye busia ni yebetuma ya de aboa wo nene se ye bo kokwa atu wo hunu ne se o ye no aye animanimu ya ogutu agada ni mepende bi eno anon pen baby ntina what I say yes sir onya fufo no na e de won tan se ba ba ya oni ni kun dada na so ware oni kun di ennimu no na ye kan edigu hu fi nti mesa I think say I support of ade of air kan ona onim seni ade ni sitie enti ye ne sa na nipa de ni di say ekitu ebi ochina afi na say enoma ebi ediwachi no me de wo ba me ka cho so ba wa meto mi o ye suma wa meto me ba jo ti ase e ba den kai o ye ko commercial break na mba e ba ye meto assist with us o Mampa cho mi pie me ba sesie we hu se me ye aduane wo se me kokuru ma ba akagadu ni garlic na ma wo huru ho egu asanka no tima ya na me hihye me nsa me mpese be bubu obia e natural eno na be dintina abere we mu na nyim da manka sa no ho me so ontwu akagadu na garlic nfa mam ne we mu na nyim da me yo me tiwale nne so wo choose spice to asanka me pemi de bia natural anti sankofa natural spice anti nanka o say the maranka sa me pemi de natural iti sankofa natural spices ana na me so enchiri nyim preservative nyim enya anka sa ye kwem ha to te na wade ye kakadu enkete prakete o ye de ebetu bibiara sankofa natural spices so a natural kafa it will be them na do this year ni need me ya membre menya mi bibia natural sorry ko This advert is FDA approved. Yo, Malaysia, this is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are sitting in our family. A Koowaa Show na Ocean wo KUMAWOOD TV so no. O man no krasa wom. To me bomb kwabini si anoma wo samu wo famani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Show so, e wo KUMAWOOD TV. Ni enka no kura nkyere nipa. O man panyini yamfo nso aka no kura kyere no. Saa na minister yamfo nso hia no kura.
na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ obi bia wo fa kora me yɛbɔ ne me hia no kora boa me na yɛnka no kora wɔ man mu ɛwɔ KUMAWOOD TV bai wodwe won sɛ dan ya sama totawi a wonka bi ma na to nyankomago a menka bi ma no fi so mu nyina ya Abraham ma na mpesa me ka kire Ghana sɛ ye wɔ abrofo krama bi a wonim nyansa kyɛn panni bi a ma no position dan ya me ka ya na nipa nte ase ba me mo mfato bi sɛ enne ukokoduru airport a ye obroni krama ya tete ne sɛ wonyina hɔ no hunu nipa kokehye no ho a wonche no abra ye di nipa akodina wa yetu o muka o mutimi hunu nipa ontimi di tete sɛ kokehye no ho nanso broni krama timi di tete me ye che no di sɛ wo hwewe ya broni krama bi so wo mfaso kyɛn panni bi a apɔnte ne Ghana na kurowe sese ya na mo se mo be ye ne dia awieye ne ye nyina ye be hunu awieye abusia make sure so be he Koowaa dwumadie e wo KUMAWOOD TV anopa no nsia ekosi anopa no woche na ebe dedede nsama ekoso e wo social media no na abobo ano ene ebe to bi apete wo so ama wo so wate mo host Diane ena me dey KUMAWOOD TV Adetina wususa Abba, any jesem yo. Odifo bakupa awurade ayi na ma ya wiemre mu ni odifo Samson kwaku yeboa. Dodo na friend no awiemfo ba. Papa yempaibo wo kwiada na waye sunsumu nyuma nso efiada. Na ne kwasi eda nso so no wode asori checheche apisu amaye. Kona kohwe odifo Samson kwaku yeboa nsekire ne dia wo ye. Japekrum empochire ben ne da wo so. Konso ben no bonsam dia to wo so. Yinyina bie ama hoto aba de wo pa aware de wo pa kwantuo entutu mirika enkopiem ewo drobu jape krom papa san ehwe ne a woni bie enyanka papa hwe won nyina gi mmofra yi ehwe won kosi se wo befiri ne nanse akọ de dadwina ye ne sokodanna na wachi wiase afa na nyina ahoto ma wontutu mirika me enkopiem ewo drobu jape krom frɛ odifo ewo 0243356583 Odifo Samson kwaku yeboa osi awiemfo ba Yo Malaysia, this is the nation's uncle offer Bishop Lumba. We are seeing nyina wo fanie eye Koowaa dwumadie na wo hwa no wo KUMAWOOD TV so no oman no kura asa wo mu timi bɔ me kwabini sia no mo se mo wo famani abere me se mu nyina mo nka me ho ewo Koowaa dwumadie so ewo KUMAWOOD TV ne yanka no kura nkyire nipa omampanyini yamfonso aka no kura kyire no saa na minister yamfonso ohia no kura na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ obi bia wo fa kura me yɛbɔ ne me hia no kura boa me ne yanka no kura wɔ man mu ewo KUMAWOOD TV bai wodwe won sɛ dan ya sama totawi a wonka bi ma na to nyankomago a menka bi ma no fi so mu nyina ya Abraham ma na mpesa me ka kire Ghana sɛ ye wɔ abrofo krama bi a wonim nyansa kyɛn panni bi a ma no position dan ya me ka ya na nipa nte ase ba me mo mfato bi sɛ enne ukokoduru airport a ye obroni krama ya tete ne sɛ wonyina hɔ no hunu nipa kokehye no ho a wonche no abra ye di nipa akodina wa yetu o muka o mutimi hunu nipa ontimi di tete sɛ kokehye no ho nanso broni krama atimi di tete me ye che no di sɛ wo hwewe ya broni krama bi so wo mfaso kyɛ panyin bi a apɔnte ne Ghana na kurowe sese ya na mo se mo be ye ne dia awieye ne ye nyina ye be hunu awieye abusia make sure so be he Koowaa dwumadie e wo KUMAWOOD TV anopa no nsia ekosi anopa no woche enti yakwaje krato aba eha KUMAWOOD TV streaming live on Facebook KUMAWOOD TV GH live on YouTube KUMAWOOD TV Sam Dark initiative Sam Dark TV so yeah live e wo ho ye text story de beto so ama any say osofu kumchacha ono so akasa de okanyina any say enra chi e be story wa ha say papa agina sare na ehunfoni bia na ogina nongokpo na amanfo ba hye ne ho nsɛmsɛm sɛ wonya bebrebe na kumchacha de asɛm bia ekowu asɛ bia so asɛ ekokra ne kakra nti no odina no abeto no so be bless wo mu a kasa editia osofo agina sare ne yanko video na yemra konka na me meti wo be market achie te seme na me mama oba kwan so oba nkonka me ene ka di wodi YouTube ba oba be fa na de sa sister na me kana sama me hwe no kora wa send the sem na pon nanim ko ene na chitum sa bole ka confirm wa pon nanim ko na chitum sa domi bridge ase na wa pon nanim ko na chitum fan face kaka kola body but show won wa de eniema show nyina ye fake but wo de wo ahu ene wo bi kura to bi ko wa no to pane
A fake and a fake. A fake. Thank you. What to make what top and not why. So you fake. That is a winning answer. You can never cast then totally bananas. Adia miss of Kumchat American say. Over to me attack message, you know. Say as some way the answer your papa chasa in a sala can say. That cast some way the anarchist so can say. But a man friend the panel personality you can say and the personal and you know what. And you did not tell me channel Puana, Sabe, why one free yame, and I wokuta Bosum no kuta duro, and I when you soft one where you fake man of God. Yeah, cause will be a fake man of God. Why wouldn't fake? Ah, be a man and son of God over. Media for the beer, baby casa from, and I would the media for to change politicians. They're free there. Will be a papa chas and Jan Sally. Abe Pacha war public. Now what Pacha? Ama yenyina yem so wapacho na wo bedidi na temu bia okwasia onyame is supreme. God is supreme. God is alpha and omega, is omnipotent. What I say tamu onyankopon bronsam di sabe nsem hunu na wodi nkwasia sam oto ni free heaven na wo ba bronsam beto fom wa what say nyame ase afra bronsam wo heaven sa bronsam bra na menye wa tu onyame mpese nani bo bronsam anim kurada masa catching Yankopon or heaven. That catching said one for Bronsam heaven. No, never on some yawa where two. That Yameba for Bronsama heaven. I want never on some yawa where two. No, Monsieur Fia, me again. Hey, now, say, tap send. So you fake. That is a winning answer. You can never cast then totally bad. Also, for Kumchacha. Or say, or can sing you a lana said every day. Or say, so when you be near Simanka, come back, I say, and funny panel personality, and funny nothing. That's all why you say, Anna. Diane, couldn't penny for me be neatly. And I only saw an pioneer hit you almost a month as yet. And can make or come here the name and assembly make a beer. Come in mechanic or banny and yet, so your papa. At least walk a son and honor, and can you quite take a crack. Or your papa knowing a mini punches wouldn't mean for. She's what for akura wo hu bia mponso no correct papa no wotena sidia na ni beba na woso pent ma anyesa na wokodi papa atem no nim ye wa akire ndi na metia sese se meso betan ne se mbedi watem a wokura ya abofra no obeye okay so onye okay ri ada na woso de ye wose akura ne to no woti wa bunse ne kra ye de na amen afi obusu wanu ne ho afi obusu ne nkasa nyina adane radio na wutu no fose mo mfa nye sofo panyin you also doing so panyin no o ya de kro no a India Cobane, sir, better than Sundia, you really couldn't match Nazi. Or do you name a radio? Do you name the crab be a wassume radio or Luho? Intin and in classes you are done in wedding. It is a who Christus soon at Shem and Fonso away. Now, whom you entire cast will be a Christian who will be soon a Christian. India cast will be a software who will be soon a software. And really, software no grow yet, and then who say, a banner's wire. You don't know a penny, I want you in Yama, Babano. There were no media, and you ought to never pass now on Casoya, or you knew once a book. Because near Penny Biani, Conabuano, Cocasetiano. India no higher so for winning deep within no, also church of Abaman and Ibana also. A jaddy, Yamayano corner so sadia ye pet. And Sanya Jaqua, a Sakoye, Urade, Ilipa, Sebe, one in Yanishan and Sa, the Radiani Kuno, no matter than Fonso over. Is a sandy panoba more nubitiano, or so crown fancho, Jababan and Nimano was doing to an amortisa, Panyano Nae Abano be the atom. A children who should be beating and me so for. At the Ura most of the Aramus and the Yama will be trees in Tibia. I know is a moon at me more fatigue was me, not Tanechi. A yes or kingdom, no person will be adding an imbayful, and so Yano was a show my catchum. Namcas a radiasum I am a depano. Say, when you be our kind of young queen, actually, when you're chain, or then I'm not a feather. If you told me to be a so jammy account and him, who any bone was soon from so Cassie or my. If you send me a panic, you know, you're sorry, I'm looking for Robert Cansoy. If you know where I'll be a year, so on patch or patcho. At your own side, and from Swire, Abba, and San to an amobia, etc. It be a movie kind, and yet, but or from Wabba, and we say also be to animal.
ene nkwase fu mu na no ye omuro omkonya akasetia omanya kora enye ntu na apɛ na aba ne sa ntu so mu omani mmra omo so se papa ne ye ne nya de enso bia so ka ko ye de watra so ne nipa ni ntimi nsia de na no ye tia na Kofi Oduo saa so Kofi Oduo ye tie no no nko na nim Bible mu apɛtɛhye no wie ade na wo ka kire ne se enye okasetia nkofo anya no wie ono so personalize saa na de ye no obi ofifira wo tie nya ya apɛtɛhye fifire na ka we nyina gu Kofi Oduo tiri so asabita frache ayira wadene kura no a ade yanka ogusu tu ho fo de anti enye police nya ba chen kura okurum so ma no wi odo mo ko police station edu akwantinju as montra me hia ne aba ba cho nti no nkura yo betenem ze form ko afiase oh my god oti asema so eti oni ma bi wo ha ni kwase etu ho na mo ni kwase fry mu bia mo nyine dre bia na e wo na body sim wo hunu faso e wo so oti ase hunu faso e wo so ade fita na ewado na efu gre no omie hunu mfaso e wo so na emmoa ko nipa bia udu sa level na onum asem nyina ye fita akuma mu ye fita ikonko ya sema so di wi yasi bia wadi atwam bia fe the experience e wonya no no ana ade ba bete tinchiri ma eba dina dan job kan se me kan se mo manyi nche nkasa na mfie nche na adene enso ma be hu se nye panyi na dinu woni tirim bia na enim nyansa ese nkane no na yetiri mo ponya so bi nya fudwene pe o make sense ba job betena asese hu se adwene fo no mehia bebere so so mo kan se mu nti se nya adwene fo nya na enim nyansa saa na nja chade ya ye se dem si peman we asem ko wa kokodowo Bible mu nim bi ni ade bi ma me yada no enso nsem obedie bia no se beta frache o dine ko atira emfa kwam na we bedi ye nim se mampanyina enne man kofo bi ka se wunya onti afi o mu bidi adene na obo so mo de besori atia o we don't do that sometimes we panyini sometimes we your papa or the secretary ne ka chance ja na we ye die amfa kwam yes ona do ba wi ase enche so nim wi ase ade nyina but obi na wo doctor no enso nim pane ye wo iti anu nche se wanyini ni nti no wakofa pane na doctor bi de ba na chenzo mfa nwa ha o kan se manyini chen da bi ehun nim die wuni bi di se obani sakura no wo de mo wa no waje sa na wo sa brabo no ye no ambati yenim ediye nyini ni busti ye wo sa ama ye ade bi na enya wo sa fe de ye ntimi nka nche wo se ye wo su ko no mana anim na ko ka che so wo chen opani ya de na wo so wo ka che no wo iska chen ade na wo so wo ka che enya ga na kam ni se obi che obi pani na obi wo iska che obi wo ntulefo aburuchi oba be busa se man ti ya wo ye ekire se simple sa so na akra no 11 years nso busa Ghana ni maame a be bani mu de eni atra na ni nton obebrimu isi eno na amakro ni ntimi nya fa ye ntimi hihye ni ye so ye panyin wa gini amakwan ma akra nka njo se ofa da na ye de ye gimi se mbe na wu ye ye question oni watam obusa question no wani mmana wo so da ade ya wu ye eni hwe ya kan focus anti ya ka panyin ni ba na wo so nso ya ye ni nyina atem bibie ade no so nyina ni se wa wo yiru timi yi nsa bono du bana ni wato za da na me wo ye ni ran ya o di se wo busa wo se wa wo kru timi se ne kwasia so bana ka to se ma ya wo ye ni hwan ya o dika azo ne ni kru ba so bo asem na wie aya asem ye case amani plus aba tena ne bana so o timi busa ne ma me sa ni wa wo nim se sa tam ne na ma me ye nsem wo o di za busa ne bana busa ne sa it is so far as how you suffer na wo ka asem na make sense no me mo amane because you nyame ni penti tebi oso man ne ka kire wo woni ba wo so because da mutu yefo na mo so futu fo ne wan woni bie ne edo mu nti na mo fuma ye ba ma bobo an ba ka tem ga ja ne ye wo kwa kire dodo nti da ya to na emwa so fi so ye panyin so ni kwa se tu fo dia ene da bi oso mo adini mu do awo ka se bi e beba aye extraordinary amanipa e ba sa o ma me kan ka za fi ontu fo yes nam no mpa futuo da bi ade a wode ba no plane odene ho o ma honhom ne fa no no wode aba nti e ba mu oduru eduntim gotu no futuo asesam free sa kwan ne ho yes dia mo so mo ba ye amosi mu di ono achi se bi o ya ne life mu ntimi edu oba wa ri obi a ko no yin so ba betu ni fo o ma ho wa ri obi a so fo so ba ko ando wo yi obi ti ye ka to so be ma ati a uti ye tufo Gago, yamene ebuafo. Oba won pe no wasem di wan tena busia fie. Wonam no obo ne bra. O
so ba ye wo abusia obedon no mu nenam enti se meta frache wenye sika na wonhwe abusia ni no o sakura won pie beto so ofatiri modene uti wole so so mto so obati bintu ameda abusiam enti onya aketua bia no wa che na mo amu bia nya bia bi enti untimi nkomman sa afutuo no enim dada ono kwa na eka to se ye enti mu wuru ni awo sa mo ye ebi na aka ne sesia no you have the man before God who wadini ni enti yesu enim so ye man ansa na ewurade ba o se yesu ba no sa na tie tina ya yesu betu funo yesu na wabana ne nam no emfa wo man nsam ne ngo bebebe no no onya man adwuma aso o ti ase se who ye man of God and how your God no dia eni nka wo nyam funso ntu bako anim asemi obusia ni nka njiro asemi oyere fele wontimi nka njiro na wo man iska nto aduane ndi da na o de kom di ahi bebo amane na no wo boawo yidi wo nsa no de wontimi nka go na wo fidi no nso kana anya wo da wonto mani ni biem ntimi a wonto mani ni da no ma gina me kom bi kure sa ade me so am ja se chiwa ka je se wo yira yo na wo so yes smart na fa bi film na akọ apa na akure hu sa se mo kan wa nka ni yi ade na wo do hu se bubi na akodua na buru on nim ni wo de chef o se buru ye sisi we empire ma ti won no ho nso ejima kwa fa sekan ese wada de nyina adon ne ko ba esa nso aburu no ama o tan ma spend mpa so be ne ba so ikabisa ni pa kro se ye ntina so no aburu no won kan cho se ne ko bia me kekam da aburu sini so de ntimi mpi ma ye me ho aburu ni ensa ya da age na ye no ba ko wi a e bia foforo anko anko spend time kunja cho nya hwe. Alright, that's of Kumchacha Enyashi. Your last story, the brass and Mama Quenya wants to free. Now, story say they are being no contribution aban. We are live on Facebook, KUMAWOOD TV GH, live on YouTube, KUMAWOOD TV, Some Darkus Initiative, Some Darkus TV. We are also live there, so you just have to subscribe to our channel. You like the page, you comment, and then you share. Now, after so. Enye bi ahye ente bia na rehosem kese eba komase abonten so ya baba wa maadwa sebi eson sebi enya twotwo mutwo ne dofo yo police ni etimi ebo ni to bullet mako enum odija no kwan krak fi se ne 5000 bia wodi ama no na asemi si ye dotimi se na amanfo bi charge bia social media all over Ghana obi eka se until no ba twempna na say bi 5000 bi ntan why papa ntidie na wujai na kwa busu ho na kwa ju sika na ye de eni ade na nso ye kan aka ne say ni enye siewi na eno na eye police ni okopie mu e wo court first day de ye nim de siye apolice for no crowd ne fa back door eni pie koye eno emsa beto gya so musa court bi na ene court o de wo mo prevent ma adwo busuafo say wo mo enra court dem mo ifise na nka de mo be police ni de let me say eni enya ye ntwe video na era Medasi Ali Sabri court HSA Attorney General Sabri die otumi asinipi asinka se Owura Ahmed Chumesi ya oye inspector no Sabri die ye de awudie kwadu na abono se oye wudifo ne senti nyame ya domo a Attorney General ede ye ni mu abai wo district court no na eka awudisem nanso atsa wotena so sade enhyetie no
na oye enhye enti nyame adoma committal proceedings ebesasie nyame adomo a bosumi aye besin de toso aduo no ede toso aduo no na ye ba be hwase na ye di abrantie amatwumasi asem se wodi ewu enti me no ka sei asem a court the after justice here na enye court na efiri na mu eka esan say judicial prosecutor on the general sentiment prosecute bofo no ebegina mu etere say na oko siki advice ana oko jefutuo afiri attorney general eho na ono ase ono agire no kopem say attorney general nsema gunu so no doso na so the police administration eni abrese sa asemi no nani bedi achi na watu America basa Harriswo na wadi sa asemi nti no ana attorney general de mretia we atumi ahwe motumi asi pise abrante amatwumasi wodi ewu ya de ewudi ho sobo ana akwadu abon hyetie no na oye enhye enti nyame adoma committal proceedings ebesasie nyame adomo a bosumi aye besin de toso aduo no ede toso aduo no na ye ba be hwase na ye di abrantie amatwumasi asem se wodi ewu enti me no ka sei asem a court the after justice here na enye court na efiri na mu eka esan say judicial prosecutor on the general sentiment prosecute bofo no ebegina mu etere say na oko siki advice ana oko jefutuo afiri attorney general eho na ono ase ono agire no kopem say attorney general nsema gunu so no doso na so the police administration eni abrese sa asemi no nani bedi achi na watu America basa Harriswo na wadi sa asemi nti no ana attorney general de mretia we atumi ahwe motumi asi pise abrante amatwumasi wodi ewu ya de ewudi ho sobo ana akwadu abon hyetie no na oye enhye very very sad Papa da me ye Ghana mrade me mpenasem kwa we nipa anka metan ne pa anka me mpenasem na so we de otumu se asemi de omudi ankasa ne ma bi nyame fe obi ni obi de hia twempra atini tu abo no ibi da amre ko kan se on na tutu no emum na me nko na ni we yi ntia o tutu nti asem bebi Monse o case yesi ye nhwehwemu ye te se ne baaye no esi etuo to koso but nyame tuo ne ball no ano na asem ko ye nhwehwemu se bia no me mienu no mkoye bia na me kura tuo ko ja obi ade ni pe mo no muto ye di ono na gina we no wo ka chem se me ana me tuo ne ku no me na me tu bullet maako nsia enum ko oba no so ba ko wiem e patro ni ntia me to ye de obo ade nko anenim ntimi ncheche mi nsem bia mu ena waka ni se di bacho wo ko du boni ni wa boni ko du awia mo amubu aten de na mo twen bi ma okore manda ba mo sa se won sa anko na 20 ye yes I de ju o man ne bo ja fe wie ne ebu aten tia bi kura no wo hye de hunu ne ma ko ye onzo mo ni ona ye tia start atan je na atna se hunu se police je yi fo ne se de yesi ma pro ase mu aten na ye se hu sa police fo ne ye aduma. The same case at Tubi. This time I will nya no we nya bi. Tempa ye gina so amane also okoko. Ili ni wi abode na anu nkura no. Obeduru ye no ya man 6 months man. Tempa okko. Nya de wakum nipa. Dini wakum nipa so man ni mena bi antimi nkum ni bia. Onkomu uzu okodam sei. Na afedi ye man ni mu hunu se jimi no jimi na so akatua ni. Afeni ayi kum ne dehia ne bo atro ne yam because some me ne so munya ne so ntimi fa ne dehia ne mabio ati gidi se sa atem na ye ma ye credit anya no na okoka ese asem wo court ayenka tu of ano bro so pe ebetam na kwa fiase but asem ni dika yanka ho na beka ye musa wo ye mra ne hye ne nsa no ye otumra ne ho na mo no se eye ne dehia ne etu ana mo bi se wo no ho ne ye de na begina ono ana ni mu a ka se na obepesa atem wo ni nye ani yehyesu no
enim se muntimi ni no kura ma mu nti na wa ho asem ba ye ma wa awuni no ndi akire se tu obi a nyanka wo be firi wudi mu no na ngo gina so de aye de amanipa nka asa jaja wodi asem ye bias nka asa atoni de no anya na dwuma yi ba ne ameka ne se oman ne mra ne ye nipa me anka mi mu no firi se ade bi wo hunu no kore no ni kwa so sei mre aka o man na ye gude mu be bo mu because ya several papa bi an akokotan no obi ayare hunu no ore ti wa kampo mu nyina waje mu nyina bian so mu ni di ekosi so be hunu no kore akotena be bo mu na we de nipa na koka no kore se ma me pa cho me na me so se la mu nyina mu nko so nche de mo na se nkura na wo ni ata na nka ba mu na anya wo no ne hawo so ese nya ne sa hade a atresa akokotan mi na mi yiye ni mi nie maka no kore se mi na mi yiye o aso twi dia ya mi nya no mo ko di na kom do mo ti dia me ne tent ma me kakra du dia ja mo ko di na ngome maso de mi deserve we di wa kom nya ya dem ga mo ntwa mi ko di dia ba ene mu bo ni peso ye gina mu ka kire wo se me da frata ma akoko no na me ya ne tan na mi se wu ya de na de fufu no su se diga bi di kia bi tiare na mi ya ta mi sa na no na pepa papa de na mi se o ti azam na se enye fine oh my god eno na ya me gina wa wo fe go kan mi ni kapre ya de me ko okra ya de le ni na bi etu bo se ma ya na bebu ana ma sole para de ni tika ya ne fa de fe ni pasa woni fa go na wura asem zu wotwa this wagu awudi a woni ntwa awudi yesu aba na krum ha obi kum obi emase be kuni bi ya de sa se yewu mp ye kuni obi o ye mp mo ye kuni ya de ko ye ko ne bra sa ama ye wa woni mamu nyina kura furo mu sila atemu ma obi da na ada yebu na tanya da no be kwa ko dem ye mu ye no so da no be ampa to ye mu ye so dem so nem ye de hunu sie man baby fada ye de hunu basre ya de beje mu da na ye kuru no emwa onimtumi bi ko department se wan wakofa akora bi okay abrochira ban de na kotum oya numtuni wo wodi fajeli no anam tiya se man tete yes se wa fa akora ya de obitumi di yawu anu wa fa akora man tete yes wa bichi na de odi yawuro bodi ewura na kati aso che yuko wi abodi rubi yetimu aya mesre ye mpanimfu yi e won hyehyeye bi wo se mudigu na kwama kuro ni fa ne ntoma pafira kide wudi ni de ntienso so me so wo yemu na o bishop mama kan stay sebie so sebie nyaado metie yi wono tell it was ashe no sir ashe no man wonya me abekume na menyawa menyawa wodi wa homa to me kun enya wo betweme amama wu do you know na me wu se wo do you me kuma bebiri aka do you know dangerous thing e wom ye musa se we na epia me yahunu nkofo ebo mu to e ka se funfo akronfo na ho mkoto no maboditu beda hu se na papa ni omtwem kan na okunzimo de ye musa because adi obi ye bi dan the first time no hunu se ele ye mu hye no ebitu mi ni ewuda na me tutu ba ko kire ni pasan musu o twa aguluma ye mbe shimisa me pentum adwane afiri ho we dey was ba so obi gina wa ato ye ne kra ko no aduane so hwe mu bisa ipa ye sa ye nipa ye wudi ni atim se ne wudi sem wo soro o de tibi tutu ye kasa kire wo saman esa ato saman tu on se nipa we ni de o against adre ne yare buru so wa ya atro nipa ku ye easy man but o mo afi no ma be jones ani ma ne ye ne kasa o ma me ne jokuna wo so tukra no ye na nimse ti se ba ko pe na kai ya boye nsema ma no odi aso ye nyina ma ye sua de hu se certain happen amunim mo de makoni ti na mukra mo ma ye mara se metiwo se ma register to for me bambo nti so be bi o se metugo ni pa kire se ayem funso kire se nko oba me so kire se nko oba ba yire me nti na metu ye oba bi wo so ebo na kire se ye me bo afa ye wan pani mpo mbetuma so na me o ndu kura mra no na ya ban na atotu ama no ade na ya mo yesa ade aya mo yesa na waka mo ye no ye he nkomo ye no mra no ntimi mrani nti ntimi nya ne ye pese ye baba yi dasem ewo mu ne se ye ombebre isuo sofo no ma ye no edamabobo ano ne ase oni
bedi munya ibisoda emfa nche moda nti si ye ka bia aya wo mumfa no muntu na mo pa se fata nsem aye kan ekuro ni mfa ne ntoma pamvra etuzuzu za brantie wi se nyame na anya na do no nye police ni no ye no be ye ofalumba ye dikiwie kewi nti gome yaba kure nyame kakra man ko fom sanke kam kakra so mo jim ya se so ki brim ne kakra mkromens ma fo na enya osi an wa beti kwen emi ma na go so ga beti kwen ka se beji jao erade hu ye mobo amen but yeah bishop and the baby enantin kakra se be yi ye ho afiri saa atamfu yi nsam because ku di wo mo nsam a opontumi ekura wi na sa be ya akora futu etimi tu nyina so anwe ho yi ese be to me ofelu gozi ya me dosu because ukra de ohun ahida hodada simple cry ye be sere simple cry yentuti ye ho yi o enye ye ho good osese wanya ama unu ano anya ama me du nipa bi apese awade ka so ye bibia ma ne ye no kura obedi no unu abrabom ade mpanyimfo ye kurom abebire nim saade no na police ni okura abantu aye mumuyodi ese ya ose mo police for kwa mo che no mo de mo nsake kan exactly mo akura na ose mo discipline man ni ba na so da se na mo ye kama afunu bi anhu no enye no nke yobi na ye ya kasam ya ma ya da wo mo so turo bi nke mo jade na ni so e de ahye o man ni mu fo so mo ko che no opre sanke ye ena nke obi na abo police ni tuo na police fi ko che no a kom di tu abna wo ne mfeni ade ama oda wo nyina nko yare o ma beka che fi che no no strike look at bra soja ni wuye no nya soja fo ahye ko teki wo kudum ashama on civilians wuye ne de se de mo sia so mu nyane mu kura na so obenya asumdie e de ba sa wo soro te so da no o he nipa ma o se rade te so o he nipa ma so obehu so obi ye papa bi ana so trini ni enso ade ma wo hunu ye nyina ya pro ya mane eye mu nyina de ye mo ya utu anamu bi esese mutuo ko buru mabuno mu ye innocent se mu nyina ba ko pawu ye bi ye nyina ba ko pawu ya ni pa na sa age atumi se wono ena di tuo ni bo no a ono de abasa bi anka no ensa ampre no ono kure ba ko to timi no smas ofele e kata na nim se ye nhu aya ne concept ma esi su aja e de ne koba ese aban ni petro obi amono obi amfani sanka no ebusuan ne se yemfa yen sanka no abrabo na ye bona mo ya ne sa no enya me ko ku na mo nya me o asasi so de mu di mo hene na se ba mo wo wo ampa be fa nipa e wo no ye nim se de atem wo tie ti na ya ne ye bom kokota mo mo nim na mo so no ho de ye nim se de be si aye ye nim no be gina gate ye nim wa police fo se de o makomate ye nim wa soja fo se de o makomate ntu ko duru ho na wo du gimi nkakra ko dura o na bo hu se ho ne yo mo pa tentrene enya asase su de yi look at what happened to ayi nkawo no don ya na mura fi ashaman discipline ni pa gu fom ya ba to kwabrane to edufu sei se la ne de aba boso yezi nyana se nye wodi ya wunu ye wuno ya pese mu amonkyere ye na wo ya ye de ye wonu enie ye nye CCTV camera amana kyere musimo kwachi mu duyo no no atese se minti na mo ba na se ni pa we matuma ba eda so dem koba oye nice sha atade e che mpabo abo ndi ofira busuam oye aban ni penti no em fa di ye de aban ne ye die to ya umatu ye tie se ni amope yo na me ne boaf unya na mo nyinu ma dream se nga kwa we despite bank NCC tuwe na aba mani so no senko ye kokuti anase se betafrache enko ye nana opimso tumfo se tuba yewra mbodi aka asemo nke enko ni se na ebe da ko ni se ya tuwe ya na kokuti be MP obe ya nyamfo ya na be ma de ya ye no a enko se na wa obi se we wu ebe da ko ni se ase betafrache ebe de ako ni se sika na bi wo che bi o ne moja di obi ni bi nche bi ya uma ye hunu se de be treat obi a se no da ya na ni awrade asem se ye na se wunya sika na wo topuna memfre ofi pamfo memfre wonamfo sanse omdo mo no mbi betua oka emo hwehwe moborofo wo system ni mu no na omo ntopo no omo ni omo betua ka ntia basa wo awrade nyankopɔ betua oka ka me ye jeje aye lawyer
nkofo mo emobbo enipa esisi won omo nanka mejina dia mom no ba dia ma nhyira ba madwuma so Colossians chapter 3 verses 23 wasi adwuma bi a wo ye firi okra mu ye se wo ya ma awurade onya mani pa firi se unim se awurade nsem na benya pagade se atatua Kristo Yesu na mo som no enipa bi a wo ye ne ntene ho atatua na ne nsaka du selete so be ye lawyer be ye judge nka firi okra mu ye hye awurade ne munyam se madwuma na wo mfi etua meka de nso me be bia no kora wonam de ato se de tie no twinkofo bi ejimi mu no mosue nyansa de afiri mu na nka awurade te so no amen se me be yi fa adwuma nso wo de me madwuma ahyem se de ye mu bi ye nsam tiafo ni nyina mu ye se be hye awurade ne munyam no adwuma bi a wo ye betumi de hye awurade ne munyam ye nti jimi so wo kuro mu na kuro ni mfa ne ntuma pankra ye jimi na magana nya fe ye no kuro bi asan firi ye num ya po boni ye sisie ye hedi pa nim ji adamdia ene ye de abuaten eno ye pure kuro ye kuro ntimi fa ne ntuma pankra ye nema ye ho so ne ye kuro bi country so akọ no mo de sa no mo ye na ka ye beko bruni ba Ghana omre every airline not to baba first see and just about too emotional corona etim sa enti to wa no abo ho ba na so be hwe wi pa cho what ma say enye san so dia ene back door na no fie sie ani ibegu nsada sebi duaboyi ensada yesi be di boni bi nkofo kwasia ibe yi nkofo boni a ebe yi no ma enye no ene Pacho mo friend ayoko why hi good morning Pacho wada modin baby our friend if you am on so kakra na etonka all right Pacho it's you Hi, good morning. Pacho didn't baby afraid me free. What am I? Honest, Kakama, me and Tom Kakra, Mr. Leonco. Hey, Auntie, Auntie, now where? You're done, me say, Auntie, I'm 21 of it. So sad. Hi, good morning. Morning. Pacho, now what to say? Mommy, I'm here to miss me when you're doing baby.
Pacho, mama see you. Mommy, I'm sure. Hi, good morning. Hello. Hello. Morning, Pacho. Wadaroma. Mano sukakra mami why? All right, into it. You just saw. Yeah, that's it. Amen. Yeah, that's it. Hello, good morning. Hi, Pacho, didn't baby our friend me free. All right. Come Pacho into you. Yes, yeah, that's it. Thank you for contribution. Hi, good morning. Hello. Hello. Okay, I think it's going to be engineer, so you can also call us. I have some few more minutes to go. As Dan Komodi for Nana Eboa or Japekrom Stanso and a Sankofa natural spices for Sono. You better must say, and I don't pay. Stop picking your calls. I have about 7 more minutes to go. So call us. When you're Sankofa natural spice, my dear, with Diana, Ed flavors of dogs, you will chicken, you will beef, your spaghetti, you will stew, you will soup, and to call now, Costelet would now also fire with Diana. What do you absolutely natural, no sugar, no salt, no chemical, and Sikwajo restaurant for any chobas for me recommend a amamo. If you feel someone on the bed, I'm from Kugo, now Monfa, any Mujuma, and a number that screen is fire fat. Now, when your mom and Chuchunko, me just say, Bibia, say, the one or more Ebe Eddie, baby, I want a farm right, one more Edbeba, Abe, star pepe, Eddie, amount. Some of our natural spices is so delicious. So, I know the for I wow Japekroma, also the Shibi and I don't cano in normal basa, Mobrowa, in Yake craft for Munano, Mudana Bim, Momra, now, on your madam, baby, Mubia, a shitty bench for now, what a momra, or someone to be my friend now, except as I saw say, or baby,
wa obeba na wa ba beboa. Hi, good morning. Nyame adom sike maniana. All right, could you nice? Yenti wa no pay. Great. Yeah. Yes, so yeah, that's it. You have a final caller. Hi, good morning. Okay, wait me engineer. So I have a caller. Hi, hello, good morning. Hello. No. I'm so it's no one see when you feel mommy for me. Me see one and yes, I dear. Yet see the Wokano. Well, we am back. You be sorry, I have 3 more minutes. Why for 3 minutes? Sorry. I already know go point show the pebia with tea and it's all right. I want to I didn't shout. Now when you should Gapata Education Complex, Dr. Gabriel Kojurai, you will be a ready young point show. Different than a boy in Foba. I will Japekurum about the young coupon when shall. Now we share this as favor prayer ministry many na Yamepa. Yes, Saturday and you share our class school park. Na Sunday and you may share a boy and some bonfire. But I will be na already in mobile. I will be your premier to make be no so a force 97.9 would do a video to our Betamenka and I'll call YouTuber subscribe Nation Uncle TV. Subscribe on a share. Nani among Conan in Yamin Sylvia. All right, and tell us mama, a brain I be or said you made it in is how one frame, one wants me and frame, one of the messages by a bent me and come far and check me Facebook Live. You know, sorry for not reading your messages today. God willing, Ochna, make any in Eddie, Amamo. Yet as the ma would phone and I watch a pick from Sasso and Sankofa natural spices. So we say thank you for being there. Meeting Eddie Diane, Edwin, I don't do much now. If it's our crap. Mampa cho mi pie meba sesie. When you say me ye aduane, you say me kokuru aba. Akaga tru ni garlic na ma wo huru egu asanka no. Tima ya na me hihye me nsa. Me mpese bebubu. Spices. Obia e natural. Eno. Na be dintina abere wemure na nyim da mi. Mankasa no ho. Me so ontru akakadu na garlic nfa mam. Na wemure na nyim da mi yo. Me tiwale nne mi so. What choose spices to asanka. Me pemi de bia natural. Anti sankofa natural spices. Anti nanka. O say the maranka sa me pemi de natural iti. Sankofa natural
spices ana na mi so enchiri nyim preservative nyim enya ankasa ye kwem ha to tede na wode ye kakadu enkete prakese oye de ebetu bibiara sankofa natural spices so a natural ankasa nti wo bi dem na tu de sie ade ni nyed ben a membre menya mi bibia natural sorry ko. This advert is FDA approved. Yo, man, this is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are seeing you now,